تەماشاوانین ڕووداوێ سلااو لە ناوچە و جیهانێ gelek پێش هاتە هەنە ئەمریکا خۆش بۆ هەلبژارتنەکە گەرم ئامادە دکە و باندۆرا خۆ لەسەر تەڤ ڕەوشا جیهانێ هەیە دوێ ناوبەرێدە شاندەکەوەی لە ڕۆژئاوای کوردستانەیە ji bo gotûbêjan li ser destpêkirina diyaloga Kurdî-Kurdî. Di heyamekê de ku hewlên zêde ji bo esayikirina peywendiyên di navbera Sûriye û Tirkiye de têne dan. Ez ê van mijaran li gel mêvaneke xwe gotûbêj bikim. Mêvana min jî Megan Bodê te rêvebera beşa lêkolînan li peymangeha aştiya Kurdî li Washingtonê lê vê carê ji bajarê Qamişlo ji Rojavayê Kurdistanê mêvana min e. Xatun Megan spas tu mêvana rûdawê ye. ji pêşhata herîn û ez dest pê dikim şandek ji Amerîka li Rojavayê Kurdistanê ye ji bo dubare destpêkirina diyaloga Kurdî-Kurdî. Gelo ev yek rast e heta çi qasî Amerîka divê hewla vê carê de ciddî ye. Di destpêkê de gelek spas ji bo derfetê ji bo vê hevpêvîne. Ez nikarim bêjim ji sedî ser ev agahî rast e yan na, ama niha li vir ew jî nikaş dikin û gelek kes dibêjin ew hewldanekî wîsa ji aliyê Amerîkî ve heye ji bo jinûvê avakirîna pêvejoya diyaloga Kurdî-Kurdî di navbera peyêneke û NKS û eger rast e ev dikare bibe tiştekî baş e ji ber em hemî dizanin ev yekîtiya Kurdan û karê hevbeş ji bo berjwendiyên Kurdan li Sûriye bi taybetî di vê wektê guhertînê di rewşa heremî da dikare bibe tiştekî baş e. Ez bo wê dikim yanî her du aliyan wîsa dizane û Amerîka jî wîsa dizane û ji bo çekirîna îstikrariya heremê ew yanî gerek e ew bi awayekî ciddî vê mijarê nêzik dibin. Ez nizanim ew çawa astengî yên diyalogên berê derbas dibin, ama ev hemî hewldanin ji bo yekîtiya Kurdan tiştekî baş e ez wekî gavekî baş e ev diyalog rawestiya bû gehişt bû rêyeke xetimî jî bi rastî çi dihêle ku cardin Amerîka hewldaneke bi vî awayî bike divê demê de. Ez bo wê dikim ji ber niha rewşa heremê gelek guhertin niha dest pê dikin ew mijara asayîkirîna peywendiyan di navbera Tirkiye û Sûriye ku em ê bigihîjin vê mijarê mijara şerê İsrail û Filistîn gelek mijar di rojhilata navîn de niha hene û ji bo xurtirkirîna pozisyona helwesta Bakur û Rojhilatê Sûriye Rojavayê Kurdistanê yani yekîtiya di navbera aliyên Kurdî dikare bibe tiştekî baş e ji bo rola Kurd di çekirîna îstikrarî û aştî di Bakur û Rojhilatê Sûriye de ji bir vê yekê belkî niha ew hewl bidin. Baş e te girêdana wê bi hewlên esayikirina peywendiyên di navbera Sûriye û Tirkiye de yanî girêda. Tirseke Kurdan jî ji vê yekê heye ku ev hewldan û esayikirin li ser hesabê Kurdan û destkeftê wan bêkirin. Ev tirs di cihê xwe de ye bi nerîna te? Erê ez bo wê dikim ev dikare bibe xetiriyekê ji ber em dizanin niha Erdogan hewlda bi rêya êrîşan destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê tune bikin bi dagirkirîna Afrînê bi dagirkirîna serêkanî û ew xirab bû yanî ew rewşekî gelekî ne baş bû ama ew ne bi temamî Rojavayê Kurdistanê tune bû heya niha Rojavayê Kurdistanê heye û ew piştra dema Amerîka û Rûsya destûr neda ji bo êrişekî din ew hewlda bi rêya êrîşin li hemberî binêsaziya sivîl êrîşin li hemberî yanî kesin navdar en ji qese de en ji rêveberiya xwe ser bi rêya dronan û teyaran dixwest rewşa ewlehiya Bakur û Rojhilatê Sûriye xirab dibe û rastî ew pirsgirek çekir li vir ama yanî heya niha gelê Rojava û rêveberiya xwe ser û qese de yanî li ser piyane ew berxwe didin û niha ji ber rewş rê neda û hezin mezin di Sûriye Amerîka û Rûsya niha rê neda ji bo êrîşekî berfireh ew dixwaze bi tekiliyan yanî êrişê li hemberî Rojavayê Kurdistanê bikin û ew difikire yanî bila ew peywendî bi rejîma Sûriye serê rast bikin asayî bikin û bi hev re li hemberî Kurdan êriş bikin rastî xeterî heye ama Îca wê helwesta Amerîka çi be wê Amerîka rê bide vê yekê?
از بود که امریکا نخوازه او هلوست امریکا لسر مجاره اصلی کرینا تکیلیان یا نه تنه ترکیه سوریه اما جه همو دلت به سوریه ره گله کی زلاله امریکا دبجه بلا هون تکیلی اصلی نبن اصلی نکن و اگر هون گرکه دولتی کی تکیلیه وی به حکومت سوریه اصلی بکن gerek او يعني نه بشرط نه به اوایکی يعني ولو نزیک ببن بلا او هن تشت بگیرن جواب هوا جوه و از باور دکم امریکا دبینه و از باور دکم وزارت کار در به هن روش بری نها اگر از نشاش بونگور او نخوازن که ترکیه پیوندی خود به سوریه ناخوازن یان يعني دێ اصلی ببن بکن ڕێگر لە پێشیاوەیەکێش بەرکەوت دزانی تورکیا هەفپەیمانەوەیە ناوا ناتۆیەدا راستي از بور ناكم كو او تشتكي نوت شبكة لحنبري او بيفجويا اصي كرينة اما او قالك تشتن كو هي كو او دكارن لحنبري تركيا بكربنن اگر او دخوازن استنگي بدن وەکەچە جزا جزاين ابوري هنه اگر تركيا دخوازه ابوري ابوري تكلي بسوريا شبكن و او مجارن دبلوماتيك هنه و امریکا جی دکاره یعنی هن باشتر پشتگیری بدن با کرو رجلات سوریه هن دکارن باشتر پشتگیری بدن چاره سریا دنابرا ریوبریا خسر و رژیم سوریه و چاره سریا سیاسی دنابرا ریوبریا خسر و ترکیه و یعنی اف جی دکاره ببه مجارکی گرینگ جبر اگر ترکیه و سوریه یعنی تکلین خواه سری راست بکن و ده همبری کردان ارش بکن اف باش جبو پرسکرکن هرمه یعنی نه چاره سریه که او تنه شر یعنی به دوام بکه درج بکه بلا ترکیه و سوریه پرسکرکن خواه به کردن ترکیه کردن سوریه به اوایی که سیاسی چاره سر بکن و امریکا دکاره ویلو پشتگیری بکن باش جبو خاتون میگان تورکیا ئەشکەرە چەند جاران دلگرانیە خۆ مەترسیە خۆش وان ئالیکاریên سەربازیên ku ئەمریکا دشینە بۆ ڕۆژاوای کوردستانê ڕاگەهاندیە چار ڕوکێتên ئەمریکیên li dijî balafran gihiştine ڕۆژاوای کوردستانê li hesekê hatine bicihkirin gelo armanca ئەمریکا ji vê pêngavê di vê demê de çi ye دوی دمه دا او سلاح ان امریکا کو دکارن ببن یعنی بکار آنین لدیجی تیاران لدیجی درونان او تنه جبو پارستینا هزن امریکی هزن کوالسیون جی اریشان و به تایبەتی دوی روشه دا از بویر دیکن او لسر اریشن میلیسین گردایی ایران دفکرن و ترکیه جی هيا مجارة تركيا جي هيا يعني تبرا ما د مها از بوادكم جود ما ده سالا بره او درون تركيا لخص جبر او درون هات احسر برگه امريكي برگه كواليسيونه بله اما هيا نها امریکا سیاست امریکا نشان داده که او نخوازن گل روجوای کردستان و بنسازی روجوای کردستان ریوبری خسر و هفکارن وی لشری لدجی داش خسره جه اریشن بالافران دی پارزن بله وقت باشوری کردستان جی او نخوازن بپارزن جه اریشن ایران او تنه دخوازن بجوندین خواه دی پارزن امودو دبینن اف از بود که مشاشه جبو اللهی هرمه اما نها هاتنا وان سلاحن دیجی تیاران ج روجاوا اگر راسته اف تنه جبو پارستینا هزن امریکی و برگهن کوالسیونه باشە تو پێش هاتێن لە وڵاتی خۆشی بێگومان دشۆپینە بایدن خۆڤێکشان ji ber bijêrbûnê behsa Kamala Harris li vê derê têkirin siyaseta wê û nerîna vê jina serkirde di derbarê Sûriye û di derbarê Kurdan bi taybetî de çi ye از باور دکم گوهرتینه که مزن نابینن اگر کاملا هرس در بکوه ده بجاتیننده او سیاست وی دروه یعنی گردای سیاست دروه یا پارتی دموکرات او دخوازن که هزن امریکا ده سوریه بمینن هیا چاره سری سیاسی هبه هیا بداوی کرینا پنگاون لدیجی داش بله مدید که ده دما ترامپ دا او ریوبری ترامپ رخنه کر پشت ترامپ هل دا هزن امریکی وکشان ده سال 2018 ده و ده دما شر سری کانیه دا
قلت كو قال كس ج ايالتا و دفيدا مدا او سناتوري كاليفورنيا بو تلفوني وكريه قلت سياسة ترامب لحنبري كردان يعني ببشكرية اردوان شاشة و تشتكي جرينجا اجبار عم تزانن يعني سياسة امريكا تشي ببه بلا ببه خلقي امريكا يعني دخازن هفكارية امريكا وكردان لسوريا لعراق لهر چا پارچه كردستان يعني قالي امريكا بشكرية خواه بدن قالي كردان او ناخذن كو حكومة امريكا بحفره بتركيا را يعني الشر لهمبري كرد لباكور رجلات سوريا لروجفاي كردستان بمشن وجرينجا كو كامالا هاريس في راستيه يعني هالوسط خلقي امريكا دزانه اما از باور دکم سیاست و گردای سیاست پارتی دموکراتیک او دخوازن يعني لسوريا بمینن او دخوازن لعراق بمینن و پشتگیری بدومینن گلک گردای انجام اگر او دبرکه ده گردای کسین کو او هل بجریج بو وزارت کاری دروه و گردای پوزیسیون هلوستا پارتی دموکرات ده کنگره ده جی بله باشا بكورتيجي اگر تو برسوا به پرسامن جی بدی جنین کرد هم د شر لدجی داعش ده رولک برچاو لیستن هم جی جنین ماین کردن از دی راسی جنوساید هاتن کمالا هارس بخوجی جنه اگر هاتو سرکت تو دوی باوریه ده کو تشتکی تایبت جبو جنین کرد و به تایبتی جبو جنین از دی بکه يعني نها از نزانم اگر او دزانه لسر وان مجارن هری گرین که ته بساوان کرد اما از باور دکم اف دکاره ببه درفتکه جبو دیپلوماسیا جنن کرد لحد چار پاچین کردستان جبو جنن ازیدی يعني دی دیپلوماسی ده سازین جواکا سیویل ده او دکارن يعني جه وره بجن کو او ناستکن يعني جرنجيا يعني جن د کار سیاسی دا جبو يعني پشکتنا و پارستنا بجوندین جن و جبو پشکتنا مافن جن يعني ده همي جهان ده بتایبتی لروشالات نوین لعراق سوريا لجي جروپن وقت داعش اريش مزن لهم بري جن كر يعني او دكاري ببه درفتك كو جنن كرد دكارن يعني مجوان بكن روجوه و جي كمال هارس ريبجه يعني بريكو او هات سر نامزتيا سروكي امريكا جنن كرد شري لدجي داعش پشنگتي كر اره باشا خاتون ميغان قالك سباس لبريكو اسباسيات بكم افدو مهنتو القامش لو دجي جيان القامش لو خوشه يعني خوشه براستي روش زمته يعني او خطريكو بس وان كير هنه بله اما براستي خلقي روجبا برخودرن او هر روج بو پش روجا خو جبو پاراستنا دسکپته خسرية روجبا تدكوشن او براستی گلی زور خوشن يعني هردم دخوازن آلی کاری بکن يعني هردم دخوازن يعني پشتگیری بدن دما پرسکرکه جبو کسی کج در وی هاتی وکی من و وکی من ده پیوینه کی دنده جبو پشکتن زمان جی گلی کی باشه از هر روز تباهی روزه به زمان کردی داخلم جبو من تشتکی گلی کی خوشه و از سپاسیه گلی کامش لدکم جبر صبرون هيا او اخفتنا ما ويلو يعني او قدار دكن سري راس دكن زور خوشه إجاب راستي جي تماشاوانا نوي كي بيجم دماكو از خاتون ميغان را آخوين بري بيها في بيبينه قوت هر تشت خوشه تنش گرماية عاجزة گرماية كبي رحمة قالكي سباس بوتا بلي قالكي گرمز دزانم ميغان بودت ريبا برا بشا لكولينا لبيمانگها آشتيا كردي لواشنطن جقام شتو تو ميوانا مبوي تو قالكي بخير هاتي سباس